adaba birtalong pen niliklar ATV non arjuik tha birtang ton pen Meghalaya West Jantia Hill along Kiliga Farman NPP song tumpen Karbiang long alo an botnang kire. Non kili ji West Jantia Barato a district along NPP song pen Kilik Karjabdun Iborlang Sadab Kilik kache pahai dunjia phanpura Jantia Hill along ripen ajak kahelu kilometer inkoi susi Karbiang long alo anta bot kire gamai nangpa dolu. Bangso bot nang kire kamay lake lakha circuit amreng constituency kaparlo jirikin deng ahithi pathuak lamalongsi bangso mai nangpa dole lapen bot kire kamay along modern maulan mojem lapen saphyang larong pli abrada tumche tong dunsi bangso bot kire kamay along rdp de ahok bonta ilitum charges na lapen che thandam suna jasemet Karbiang Long Mas Council arlo along Meghalaya pen bot nang kirek amai nang kipa dolong ki komati hukum kipi mate KATV pen tong khobang thoklot loma puta chirok tong arada tumpen party pedopon athe KATV ke parlo habar arlo kosonsi Meghalaya pen bot nang kirek amai nang ki bilong lok loma late isi manghume me alam puta rat che thanpon Tangte kai ke along tina mai along ta KAC ke Japon aki hai Dr. Tuliram Rong hang kaning jebera lam the Karbiang long arlo along lia bangke anut kaprega phan chimun isi ta pipon thek the po alam ko ana hoklo lapen ko an chekok ji athe nona pora hut Karbiang long arlo ke dovek khasi panara khetum Karbiang long kiliga hut bot nang jog dunde seta Meghalaya kiliga long ke bot jog dun bo tangte bot ki jog along ri kaprek lapen hem ka choboche along ri kaprek ma puta cherok tok arara tumpen karju pedopon thu athe lahai hoya lam kia putha kedam tang arni setame KAC kacharia tum aphan lamthe paledam lo bonta paledam era pita thangnat akang sai sa abi mate Karbiang long along le Meghalaya phan pekpon det poma puta matha mini Lasila bangso putha KAC pen komentu si aduya hoy ke pathir thi pen ke dovet jimala ke apor si ithan ponpo chunji chunchia bangke News report KATV News. Puthot nile paha waralongta CM public interaction amai kedeng pontu. Team Karbiang Long mate KAC pen chepatir piponsi Karbiang Long arlo a constituency along tinta CM rat pen chinki chethaname pedoponlo Puthot lapusona mai kedam tang thang ni phai trok sian ni le thota la khain ko rapho nilip constituency choki hola dispensary sai hemalong satami CM interaction amai paman pon Bangso mai ke paman pon along KAC CM kachitong dunalong MLA Darsing Rong Hang EM Surjarong Phar MEC Pobitra Rong Pi lapen nile pahabar arada tum chetong dunsi methang arong alo kisungalam thia puthak CM aphan che thandung si
prabjin pen kirap kilong jia phang bang so me long pen chuning ri laten ke long jia phang lang ke kisung kan chenglong upitia sayang deng ma lang kan pin koron nang lahaya puta kachun jia phang sin tum kar belo tan mong konsul cm pro pm ke dan mc ke dan la secretary la ben officers ke dan ta tak bang kan si tarara tu la na chuning dia teng kan kachun jia phang sin tum bodi pon ko la so ba si lam ka chepechoy amai si pon la kan kar belo tan mong konsul kan si lagi political party amai kan labang ke lam ka chepechoy la kan ka chiki ke han pen koson si sayang ding ke dan ko juga kesunga sayang dengan kepicun pun cuma pasok putasi rate kami ni terus komen dan cekam kami kanan yang kita yang kolej sekarang dia dua bagus jadi lakukan kita upaya tadi nasi aku kajian tadi kalau tim MC konsensi di all sam kami MLA konsensi pun ada kolej lagi jadi mau jingki kan mau cung dia tolong kan yang contoh klaim pun dia pantai dan itu tim kerja yang mungkin atau tapi tim dia pantai ha setiap komen kan itu dengan lah tolong tu awal itu kan pun asar kolam mati pen pang sirop lah pikir yang tuar pen dolong tuar pen ni lah hai punya tapi pura lo dolong tapi itu anti klaim pun dia kan tapi kerja yang long kan kita alo idea ठीक gua ke itu pen ke han ke thom lang ni iltum ke the sikkim ben iltum phani lang ke the lagen tripura ben iltum the cha la si lahai ben bangbalo polong del tum bang ke state ka lila la dile tum bang ke dak tangka poisa ka unan ke claim pon bomlo ate body pon bomlo la si itu kapre ke scheme center government state government pen chenglok kar pelo autonomous council se la kirti policy la ha sai ke adon thu bang so me long pen rat ka chining ri dun ateng pen cm aki hai rara phan ka chi chak te kang ke jesemet nile pa habara long karen kilele adim anta palidam lapo lapen aron barim anim kirim arara tuma phan panong pi pen guest house kimi kim pi pon po lapen adon thu long le pata satami aki joy pen prabjen pen ron pon po puti bang so me long pen cm nilip arara phan lamcha chipi te kang si bang so mai mesen pen pechun pon News Report KATV News. RG Dinkloi pen nilip lapen duarba goria da kachelenga towar kimi mide rajok radatum kedam kebanga phan penang an katora dolo lapen komentu pen lone laso towar kahino pu theklo seta ke asialong apong sarkar nang chilar boy seta nilip pen duarba goria da kachelenga towar bangke chilang dun desi radatuma bangke penang katora dolo ahok bonta isi ningarong memia bangke non ke asialong ke jalina bangku CM Dr. Tuliram Ronghang alangli ning ke mepen bangso to waraphan kedamtang arkoni final cap ani long u somte kangsi kedamtang thang ni phai trok siar ni pen ante bangso to war kaselam pangcheng pontang bangso to war kaselam pon bom aistima men lake mukhya mantri unoto pakipat achani lapen prabjin pen laso to war kaselam patang ponda prangji aphan non malong do de sang se pin pen sai klem pon bom lo pusi kerangkia thengno lo sai klem bang photuma hin pen pachini pon News Report KATV News Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom